Ibarura igice cya 31. Abisiraheli batsinda Abamidiyani. Uhoraho abwira Musa ati, ugiye kuzapfa, ariko uzabanze uhore Abamidiyani bibi bakoreye Abisiraheli. Nuko Musa abwira Abisiraheli ati, nimutoranye abajya kurwanya Abamidiyani, mubahore ibyo bakoreye Uhoraho. Mutoranye umutwe w'ingabo 1000 muri buri muryango w'Abisiraheli zitabare. Nuko Abisiraheli batoranya ingabo 12,000 zitegura intwaro kugira ngo zitabare. Musa azohereza ku rugamba ziri kumwe na Finehasi mwene Eleyazari umutambyi. Finehasi yajyanye ibikoresho byo mu ihema n'impanda zo gukoresha ku rugamba. Nuko zitera Abamidiyani nk'uko Uhoraho bitegetse Musa, zica abagabo bose. Zica n'abami 5 b'Abamidiyani ari bo Ewi na Rekemu na Suri na Huri na Reba. Zica na Baramu mwene Bewori. Abisiraheli banyaga abagore n'abana b'Abamidiyani, banyaga amatungo yabo yose, basahura n'ubutunzi bwabo bwose. Batwika imigi yose y'Abamidiyani n'inkambi zabo zose. Hanyuma batabarukana ibyo basahuye n'iminyago y'abantu n'amatungo, babishyira Musa n'umutambyi Eleyazari n'Abisiraheli bose, aho bari bashinze amahema mu kibaya cya Mowabu, iburasirazuba bw'uruzi rwa Yorodani, ahateganye n'i Yeriko. Ingabo zihindukira. Musa n'umutambyi Eleyazari n'abatware b'Abisiraheli bose basanganira ingabo inyuma y'inkambi. Musa arakarira abatwaraga ingabo 1000 n'abatwaraga 100 batabarutse, arababaza ati, kuki mutisha abagore? Ntimuzi ko aribo bakurikije inama za Baramu, bagatuma Abisiraheli bacumura kuhoraho mu byabereye i Pewori? Nibo batumye icyorezo gitera mu Bisiraheli. None nimwica abahungu bose n'abagore bose, ariko abakobwa ntimubice, ahubwo mubijyanire. Mushinge kandi amahema yanyu inyuma y'inkambi muhamara iminsi 7. Maze ku munsi wa 3 no ku wa 7, uwishe umuntu wese n'uwakoze ku ntumbi wese, hamwe n'abo bakobwa, muzihumanure. Muzahumanure n'imyambaro yose n'ibikoze mu mpu no mu bwoya bw'ihene byose n'ibibajwe mu biti byose. Umutambyi Eleyazari abwira ingabo zitabarutse ku rugamba ati, nimukurikize ibyo Uhoraho yategetse Musa. Izahabu n'ifeza n'umuringa n'ibindi byuma byose bidashobora gutwikwa n'umuriro, mubihumanure mubicishije mu muriro, kandi mubyogesha amazi yo guhumanura. Naho ibintu byashobora gutwikwa n'umuriro mubyogesha ayo mazi gusa. Nimumara kumesa imyambaro yanyu ku munsi wa 7, muzaba muhumanutse mubone gusubira mu nkambi. Abisiraheli bagabana iminyago. Uhoraho abwira Musa ati, wowe n'umutambyi Eleyazari n'abakuru b'Abisiraheli mubare iminyago yose y'abantu n'iy'amatungo. Nuko igabanyemo 2, umugabane umwe uhabwa abatabarutse ku rugamba, undi uhabwa abandi Bisiraheli. Ku mugabane w'abatabarutse ukureho ibyo kunyegurira ku buryo bukurikira: umuntu umwe mu bantu 500, n'itungo rimwe mu matungo 500, yaba inka cyangwa indogobe cyangwa ihene cyangwa intama. Ubikure ku mugabane wabo, maze ubihe umutambyi Eleyazari, bibe nk'ituro rinyeguriwe. No ku mugabane w'abandi Bisiraheli ukure umuntu umwe mu bantu 50, n'itungo rimwe mu matungo 50, yaba inka cyangwa indogobe cyangwa ihene cyangwa intama. Biha Abalevi bashinzwe ihema ryanjye. Musa n'umutambyi Eleyazari babigenza nk'uko Uhoraho yabitegetse Musa. Iminyago ingabo z'Abisiraheli zazanye yari igizwe n'intama n'ihene 675, n'inka 72,000, n'indogobe 61,000, n'abakobwa 62,000. Abatabarutse bahawe 1/2 cy'iyo minyago. Mu ntama n'ihene 337,500 bahawe, 675 zeguriwe Uhoraho. Mu nka 36,000 bahawe, 72 zeguriwe Uhoraho. Mu ndogobe 30,500 bahawe,
61 zeguriye Uhoraho. Mu bakobwa 16,000 bahawe, 32 beguriye Uhoraho. Iyo minyago yeguriye Uhoraho Musa ayiha umutambyi Eleyazari nk'uko Uhoraho yabitegetse. Musa aha abandi b'Isiraheli umugabane usigaye w'iminyago, wari ugizwe n'intama n'ihene 337,500, n'inka 36,000, n'indogobe 30,500, n'abakobwa 16,000. Kuri uwo mugabane Musa akuraho umukobwa umwe muri 50, n'itungo rimwe muri 50, abiha Abalevi bashinzwe ihema ry'Uhoraho nk'uko Uhoraho yabimutegetse. Abatwaraga ingabo 1,000 n'abatwaraga 100 begera Musa, baramubwira bati, nyakubahwa, twabaza ingabo dutwara dusanga nta n'umwe uzi. Tuzanye n'ibyo twabonye bicuzwe mu izahabu, birimo imikufi yo ku maboko n'ibikomo n'impeta, n'amaherena n'imikufi yo mu ijosi, tuje kubitura Uhoraho kugira ngo duhongere ibyaha byacu. Musa n'umutambyi Eleyazari bakira ibyo bintu byose by'izahabu abatware batuye Uhoraho, basanga bipima ibiro 190. Izo zahabu zavuye ku byo buri ngabo yisahuriye. Musa na Eleyazari bazizana ku ihema ry'ibonaniro kugira ngo Abisiraheli bajye bibuka ibyo Uhoraho yabakoreye.